3 znaka koji pokazuju da vas vaša mačka voli. Broj 3. Trepću očima. Kada vas vaša mačka pogleda i polako trepće, to je znak poverenja i naklonosti. Ovo treptanje se često tumači kao mačji poljubac ili znak opuštanja. To je način da vam mačka pokaže da se osjeća sigurno i udobno u vašem prisustvu. Broj 2. Kada trlja glavu o vas. Kada mačka trlja glavu o vas, bilo da su u pitanju vaše noge, ruke ili lice, to je gest naklonosti. Mačke imaju mirisne žlezde smeštene na licu i trljanjem o vas pamte vaš miris i smatraju vas delom svoje teritorije. Pre nego što otkrijete broj 1, ne zaboravite da se pretplatite i lajkujete video. Broj 1. Predenje. Predenje je tipično ponašanje mačaka kada se osjećaju opušteno i srećno. Ako vaša mačka prede kada ste u njenoj blizini, to je jasan znak naklonosti. Predenje takođe može biti umirujuće za samu mačku, jer oslobađa endorfine koji podstiču opuštanje. Dakle, da li ste primetili bilo koji od ovih znakova kod vaše mačke? Pišite mi u komentarima i slobodno se pretplatite.